Ura tera, wewero tera, turuki mai e ngā kai whakatere o ngaru pupuke ki uta. He tata ki te waru tau te kaihautū o Whakaata Māori a Shane Taurima, ka whakatauhia ia koe nei tana tau whakamutunga ki tērā tūranga. Kua nui noa atu ngā panonitanga ki Whakaata Māori kua oti i te uri o rongo mai wahine i te rāngai pāpāho. Pēnei i te whanaketanga ātahua, a matihiko anō hoki. Kua ko paua ia ki te tūranga kāhui tāhuhu rangapū ki Tū Ātea, hei te marama o puere 2025 māwhitu. I tēnei wānei e kimi ana a Whakaata Māori i tōna kaiarahi hou. Anei a ripeka timutumu o Tuia. Hei te mutunga o te tau ka mutu a Shane Taurima hei kāpene mō Whakaata Māori. Kia pono taku kōrero e tōtara wāhirua ana ngā whakaaro i te wānei. E koana, ka whāia tēnei huarahi hou i te mea he huarahi tino pai mō tātou, mō te iwi Māori. Engari e pauri ana hoki, i te mea kua waru tauahau e mahi ana i konei, e whakapau kaha ana ki te mahi i ngā mahi i Whakaata Māori nei. Shane's been a very capable CEO, ticks all the boxes. I think he's put Māori, Whakaata Māori into a good position. Very hard when your baseline funding doesn't increase, which is, which was what we tried to do. We certainly injected a bit of puti into Whakaata Māori. I te marama o he pete mai te tau 2018, ka timata a Taurima hei kaihautū tuarua. Ai te marama o Mei te tau i muri, ka ko paua o kawatia ai e te poari i aia hei kaihautū. Koe roa māua e mohi ana kia māua, me taku mohi o pai ki aia me ana pukenga, o nā pukenga maha pukenga rau, he tangata i tīmata i roto i ngā reo irirangi Māori, i kake ake ki te toi o ngā rangi i roto i te ao pāpāho Māori, kua waru tau ia e whakapau kaha ana kia piki ake te toronga atu o Whakaata Māori ki te ao whānui kia reo Māori, katoa a runga a raro, kia maupū ki tōna iho matua i tōna tīmatanga ara. Ko te reo kia mau, ko te reo kia Māori, ko te reo anō kia hora ki ngā moka katoa o te motuno reira. I konei au ka mihi nui kia Shane. Neke atu i te rua te kau Taua Taurima e mahi ana i te rāngai pāpāho. Kua roa a Shane e arataki ana i te waka o Whakaata Māori ki Hawaii ki hou, me ki engari hā tērā Hawaii ki hou ko te ao matihiko. Ko tētahi o ngā taupānui kua kite au, kua rongo a hau, kua whea ko hoki a hau i roto i te ao pāpāho ko te iti o te pūtea. Nā, koko nei te he. Ko tā te minita me ngā minita o ngā kāwanatanga kore aro atu, ne ki te tūāpapa mo ngā pūtea moni, hei whakapau ki te rāngai pāpāho katoa, haunga te ao pāpāho Māori. A Whakaata Māori, kua noho ki tētahi taumata tino iti mai anō i tōna whakatuwheratanga i te tau 2024. Kia au, kāre anō pēr kia kitea te waka o Whakaata Māori, pēnei rawa te pakari. Pakari te waka nei o Whakaata Māori, ki te titiro tātou ki ngā taukataha atu. Hera tērā i te kōrero whakahihi, he kōrero pono. E ai ki ngā kaitōranga pui konei pāremata e whakapau kaha ana Taurima i roto i ngā tau, aha koa e heki iho ngā pūtea tautoko ki Whakaata Māori. Ka mutu e ai ki te hea mana Jamie Tūta, ka timata ngā mahi rapu i tētahi tangata, hei whakaki ngā hu a Taurima. E mihi ana kia Shane, mo hana mahi roto i ngā tau ko tahake nei, ko te noho mai aia, ta tuiho rā ki te tihima, hoi nō rā ko te mahi a te runanga, ko te kimi tangata ki te whakakiki i tēnei tūranga, ki te kaua i ngā mahi o tēnei waka mō ngā tau kei mua i te aroaro. I think they've got a good future. But it's, we've got to have the right government behind them. This government won't put any, it depends what they put in behind them. I like to see some puti in behind Whakaata Māori and that baseline funding. He oe ko te pātai nui, mā wai rā e Taurima i te waka o Whakaata Māori, hei ngā tau
e heke mai nei. Ahau, ko taku pōte ki tētahi wahine taikaha, tētahi wahine mōhio ki te ao pāpāho, mōhio ki te ohanga Māori, engari mōhio ki te manaaki i tā tātou kaupapa me āna kaimahi katoa. Nō reira, kia he wahine te rangatira hou, ka eke ko ai tērā, ko ai ka hua, ko ai ka tō. Ka timata Taurima ki Tū Ātea hei te timatanga o te tau 2017. Ripeka timu, mā Tuia.